Ni inkuru ibabaje cyane tugezeho muri aka kanya. Abantu bagera kuri 3 bapfira impanuka ya Jaguar. Polisi ya Uganda yatangaje ko abantu 3 baguye impanuka ya bisi y'ikompanyi itwara abagenzi ya Jaguar ari ivuye mu Rwanda yerekeza muri icyo gihugu cya Uganda. Polisi ya Uganda itangaza ko iyi modoka yataye umuhanda igeze mu gace ka Kajumiro ku muhanda wa Madusembabure muri ako karere ka Gomba. Ikinyamakuru cyo muri Uganda cyitwa Galaxy FM kivuga ko imodoka yakoze impanuka mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 12 Kanama 2023 yari ifite plaque REG nimero UBF 736G yaguyemo umushoferi witwa David Asimwe n'abandi bantu bagera kuri 2, abandi 8 barakomereka. Umuvugizi wa polisi ya Uganda ushinzwe umutekano mu muhanda CP Makor Kananura kuri cyumweru yatangaje ko abakomeretse bihutamwe ku kigo nderabuzima cya Madu Health Center ya gatatu ni mu gihe imirambo iyo yajyanwe mu ruhukiro rw'ibitaro bya Gomba. Umuvugizi wa polisi kandi yongeye ko iyi bisi yahise ijyanwa kuri sitasiyo yayo ya Kanoni kugira ngo ikorerwe igenzura mu gihe icyateye impanuka kitaramenyekana, ariko iperereza rikaba ryatangiye gukorwa. Kugeza ubu ntibiratangazwa niba hari abanyarwanda baba baraguye cyangwa se barakomerekeye muri iyo mpanuka yabereye mu gihugu cya Uganda. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, abanyafurika n'ibihangange niyo mahitamo adukwiye Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko abanyafurika bafite ibishoboka byose ngo babe ibihangange kuko bafite impano ndetse kandi n'ibishobora kubafasha gukora ibintu bidasanzwe, bityo basabwa kugira amahitamo yo kuba ibihangange. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri iki cyumweru tariki ya 13 Kanama 2023 ubwo yahaga impanuro ibihumbi by'abitabiriye itangizwa ry'iserukiramuco Giants of Africa. Iri serukiramuco ryateguwe n'umuryango Giants of Africa usanzwe ufasha urubyiruko rwa Afurika kuzamura impano muri basketball, ryahujwe no kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 umaze ushinzwe na Masai Ujiri usanzwe ari perezida w'ikipe ya Toronto Raptors yo muri Canada ikina muri shampiyona ya basketball muri Amerika NBA. Minisitiri wa Siporo Munyangaje Aurore Mimoza watangije ibi birori by'iserukiramuco Giants of Africa yashimye abitabiriye. Yakomeje agira ati, Masai Ujiri turashimira umuhate n'urukundo ufitiye urubyiruko rwa Afurika. Ndashimira cyane Perezida Paul Kagame ku miyoborere myiza kandi ireba kure. Ati muhawe ikaze mu Rwanda. Umuyobozi wa Giants of Africa Masai Ujiri yibukije abaterana muri BK Arena ko abanyafurika ari abantu b'ibihangange kandi ko byinshi mu bikoreshwa ku yindi migabane byose bituruka kuri uyu mugabane wa Afurika. Yashimye Perezida Paul Kagame wamubereye inshuti ikomeye n'umujyanama, asoza avuga ko Afurika ifite umugisha ukomeye cyane kuba ifite umuyobozi nka we. Perezida Kagame yavuze ko abanyafurika ari ibihangange, bityo igihe kigeze ngo babimenye babe ibihangange bakwiye kuba. Ati Afurika ni igihangange, abanyafurika ni ibihangange, ariko mu by'ukuri igihe kirageze ntabwo umukeneye guhora umwibutswa, mugomba kubimenya mukabyakira kandi tukaba ibihangange. Ati turi byo kandi tugomba kuba. Ati Perezida Paul Kagame yavuze ko kuba ibihangange ari amahitamo kandi kuba igihangange muri Afurika, Iburayi, Aziya n'ahandi hose buri wese afite ubushobozi bwo kuba igihangange kandi ashobora kuba cyo. Ati iki gutekereza cyo kuzana abanyafurika hamwe cyaba cyateguwe cyangwa se cyatewe inkunga. Ati nande? Ati nuko turi inyuma y'abandi bose. Ati muri byose na siporo irimo. Ati kandi dufite byose, dufite abantu, dufite ibintu, dufite impano kandi abaturage bacu bafite ubwenge. Ati nk'undi muntu uwo ari we wese. Perezida Kagame yatanze urugero rw'abana babyinye muri ibi birori, avuga ko impano bafite ishobora kubagira ibihangange. Umukuru w'igihugu yashimye Masai Ujiri wagize igitekerezo cyo guhuriza hamwe abana bato bafite impano kugira ngo zitezwe imbere, anamushimira by'umwihariko kuba yarahise mu Rwanda. Yavuze ko amahitamo akwiye abanyafurika bakwiye gukora ari ayo kuba ibihangange kandi basabwa kubikorera. Ati tugomba kugira amahitamo yo kwiyumva nk'ibihangange, tugomba kuba ibihangange by'ukuri. Ati bisaba gukora cyane, kuba igihangange n'amahitamo ariko birashoboka ko abantu bose batagira amahitamo. Ati amahitamo aguha umutwaro wo gukora cyane. Ati rero abantu bashobora guhitamo ibyoroshye ariko ntimugahitemo gukora ibyoroshye, muhitemo gukora cyane kugira ngo ubushobozi bwanyu bugaragare. Perezida Kagame yagarutse ku kintu cyo gukorera hamwe mu kugera ku ntego z'umugabane wa Afurika. Yatanze urugero rw'uko yavukiye mu Rwanda agakurira muri Uganda, Madame Jeannette Kagame akavukiye i Burundi, nyuma bakaza gurira muri Kenya. Ati abanyafurika turi umwe. Perezida Kagame yabwiye abitabiriye iserukiramuco Giants of Africa ko nubwo bashobora kuba ibihangange muri basketball, ariko no mu bindi bitari siporo abanyafurika bashoboye kandi baba ibihangange. Umuryango wa Giants of Africa wa Masai Ujiri watangiye muri 2003, icyo gihe wakoreraga muri Nigeria, gusa kugera muri 2014 ubwo wagukiraga mu bindi bihugu bya Afurika birimo n'u Rwanda. Washyizweho hagamijwe guteza imbere basketball mu banyafurika bakiri bato
yawutekerejeho nyuma yo kubona ko badahabwa amahirwe n'amakipe akomeye cyane bitewe n'uko batagera ku bikorwa remezo bituma berekana impano bifitemo. Kuva mu myaka 20 ishize Dance of Africa imaze gutoza abana bakina basketball mu 40 baturutse mu bihugu 17 bya Afrika harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Reka dutangura amakuru ko yavugwa hirya no hino ku isi. Abantu bitwaje ibigwanisho barishe barashe abasivile 13 mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice ca kure muri Republika Centrafrica. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Abagwanyi ubutegetsi bagera kuri 200 ku munsi wa mbere w'indwi barakoze igitero mu mihana yahitwa Diki hafi y'urubiyo rwa Chad mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Iyo nkuru yatangajwe na Jean Gilbert Bangudu, prefet wako karere. Abasirikare ntibigeze bamenya amakuru y'ico gitero imbere yuko kiba. Umukuru w'iyo mihana Ibrahim Senusi yaremeje igitigiri cy'abapfuye yongera atangaza ko abandi bantu babiri bakomeretse. Ico gitero cabereye ku birometero 22 zikambi gisirikare iri muri prefecture yitwa Bamingi Bangoran. Abagwanyi ubutegetsi barakoranije abagabo bo mu mihana ya Diki bababwira ko hari ivyo bashaka kubabwira, baca batangura kurasa. Abafasoni n'abana barashoboye kuyanyaga bahungira mu ishyamba. Ubwo bwicanyi bwabaye umunsi umwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rishasha rizoha uburenganzira President Faustin Archange Touadera afise imyaka 66 bwo kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta, amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu n'abagwanyi ubutegetsi bose basavye abanyagihugu kutitaba amatora yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Bagirije President Touadera ko ariko arondera kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose. Ubufaransa ejo ku munsi wa kabiri bwaratanguye gukura abanyagihugu babwo muri Niger inyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze. Umukuru w'igihugu yari ashikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Ingingo ya leta y'Ubufaransa yo gukura abanyagihugu bayo muri Niger yatumwe n'ibitero byakozwe kuri ambasade y'Ubufaransa ku mugwa mukuru Niamey, n'ingingo yo kugara ikirere muri ico gihugu yatumye kuhava hakoreshejwe uburyo busanzwe bidashoboka. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa. Imbere yaho Ubufaransa bwari bwatangaje ko buriko butegura kuvana abanyagihugu babwo muri Niger kubera ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku mugwa mukuru Niamey. Yamara nta kirangamisi kubijanye n'ico gikorwa Ubufaransa bwari bwatanze. Muri Niger hari abafaransa bagera ku 600 umuntu adashizemwo abari muri ico gihugu nk'ingenzi. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa bwatangaje ko bwiteguriye gukura muri Niger n'abandi banyaburaya bahari. Leta y'Ubufaransa yatumye ko kuri uyu wa kabiri inama y'abashikiranganje kugira ifata ingingo kugena igikorwa cyo gukura abafaransa muri Niger cogenda. Inzego z'igisirikare c'Urusiya ejo ku munsi wa kabiri zaratangaje ko zarashe indege za Ukraine zitagira abadereva zari zakoze igitero ku murwa mukuru w'Uburusiya Moscow. Imwe muri izo ndege zarashwe yaguye kuri imwe mu magorofa maremare ari hagati muri ico gihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Sergei Sobyanin uyobora umujyi wa Moscow yatangaje ku rubuga rwa Telegram ko imwe mu ndege zitagira abapilote za Ukraine yari yarashe kuri iryo gorofa ku cyumweru. Nta mubare w'abakomerekeye mu gitero cyagabwe kuri uyu wa kabiri watangajwe. Gusa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko yashoboye kuburizamo igitero cy'indege 3 za Ukraine zari zagabwe ku mato y'Uburusiya ari ku Irondo mu nyanja y'umukara. Uburusiya bwatangaje ko icyo gitero cyari cyagabwe mu birometero 340 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Sevastopol. Muri Ukraine ho abategetsi batangaje ko ibisasu by'ingabo z'Uburusiya kuri uyu wa kabiri byaguye ku bitaro bigahitana umuganga umwe bikomeretsa n'umuforomo. Mu karere ka Kharkiv abategetsi bavuze ko Uburusiya bwagabye igitero cy'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Shahid zakorewe muri Iran zirasa ku nyubako yigishirizwamo no kuri stade yifashishwa mu mikino inyuranye. Ibitero by'Uburusiya mu mijyi ya Ukraine bimaze guhitana abatari bake abandi bagakomereka, byatumye President Volodymyr Zelensky ashimangira ko Ukraine ikeneye intwaro zirasa kure. Abasirikari bafashe ubutegetsi muri Myanmar baragiriye imbabazi Aung San Suu Kyi ku vyaha bitanu yakurikiranwa ko. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Aung San Suu Kyi yatawe mu mvuto n'abasirikare bafashe ubutegetsi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021. Hari igihe batembagaza leta yiwe yari yatowe biciye mu nzira ya demokrasi. San Suu Kyi afise imyaka 78 yaciriwe ibihano ku vyaha bitari bike yagirizwa birimo kugumura abanyagihugu,
guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'ubusuma mu matora na ruswa. Mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'igisirikare, abo basirikare bavuze ko Aung San Suu Kyi yagiriwe ikigongwe ku byaha 5 yamara ko agikurikiranwa ku bindi byaha 14. Nuvuga ko umunyororo w'imyaka 33 yari yakiriwe uzogabanywa imyaka 6. Ivyatangajwe ku vyerekeye imbabazi zagiriwe San Suu Kyi biri mu mugambi wo kugirira ikigongwe abanyororo barenga 1000